Hadin bagi pajba kila pendap ya kekambram banjir ya laki nong mi kemat syaki ADCs. Mentapat ke bahasa kalong setang bensuya update ya kasengi arpsau terik. Kasengi ya kebenbena ya ki result. Ki kertong bepeli kat tau kajing leng kajing pisa amdan pertai. Ki pajba ki nong kersian tu kumju. Kam tam kitu ki pelayah tong bunlay. Ki lanang lamher. Har-har lah sembit ki senir ki senap dan pertai. Ki political party ki pelanangnya kenya dia lepas syak syak bat kenya unam tamru di ertan. Handai ke pas ngau tenat bat compare kan dik election mentah kalong ba. Wat ki political analysis lu ki kelumar jingbut. Namar ke jingbek kertep kal RBPP ke balapanga pas wot lut khat wat ki ding ba jong kilau kenja. Lada ka tu ka wave jong upra kan nek kumju kumbalong hak election MP. Kata omlong jing eleksyu kiwai ki parti lah syak terlihat tungtap lun. Henry wala kat taru ki babun ki ngai baka election MLA MDC kapher namar baki kertong ki baya aireng ki dai ki balak job teng bat ki balak don ru ya ki but bang jungki. Ti yang mentahi ngenum ya keren syu syapang kiwai ki political party ka jalan jongi. Namar ki babun hi kidai ki balak rim ki balak dep tip bat yoi ka jing long jing man bat ya karukom terekam jong kiru. Handai kan dia tu ngenya phai mat syapang kawai ka political party ke barang temai melatih berteng ka voice of people party ka party hapo ka jing alam jong uba ardan bersayomoi kum presiden barang badu. Kani ka party dang hakini ki kandiat benai kala dep ru ban sai ubempi joka na silong sit uban represent ni ka jela jong ni syaka dorba lok sabha. Bat mentah ke kentipan kelanang pen kerek syuk-syuk ban job saya ki MDC election jong ki ADCs. Ka result MDC keempat mi ndai ki jingkhen antat ki election prediction kelanang mi syak ci syak. Ki dan ki boong ba ka BBP kan yo ai ka majority batang meruai kan tau ya ki isi. Ndai ke bakum kata imat kan dompat ulong setia ka jing perman jonga. Hoot nyalor ki wei ki party datang upara imat ubah hamyo mania kun final bat unjob lu hakikat tu kat ni constituency handai kat haduk mandayo ke majority berbantau ke isi TMP nam tarai kan long ta PE ke jing jung upara kalong ba umtre banya trailang bat kiwai ki political party lah kalong bat ki regional party ni ki national party namar ubah adan kum presiden rang ba ke party ula adap ong lupa ba baro ki political party ki datang ka 2 bulan jong ka NPP Sorkar MDA. Om tanggat tah dari BPP ni upra usngo khut palat ilade unget yang kata ka clean politik sing nama kata kuat wat tang pendai ni kersyut bat kiwai ki political party yo un bit jabo ilade. Ndai ka bakat du hi imat om don la tak buipan upra manse un hab hi mansyong opposition lada bannya aru umtre mansyong setrum bas umtre kata ti imat ucukut hakasyong kelan mengor umau kon rel ki MDC separa apat kat nungut pitharai ki ban kersian ka ideologi jong ke parti BPP ngangai bun ki bapan tiket perak tang namar ki yoi ke kabu ban job election handai ki dilah syai indah ki job suki-suki ken tau hi ki lat ki lenti kam tam lada dei sisya kumbadon ki baong ba presiden BPP uba adan udai uba sarong uba kereng ubah kuat ban rahi ban lek hilut na dong syadong kinu-kinu gi baong em yo kata ken syak be seng om tang kata ken don du imat iban mi hi namar kumbalo haki edisi ka an ken tiap seng ni kata ka anti defection lo ru kampak terekam setia te ken don ki MDC ki ban sim kabu ya kane namar ken om sngo foida kata ka syong mau kon rel kadu hi ken syuki kon syusndok kali kat balap tamban poi syakatong balabu jingmut lupa na du pasdang kanu tamlei lada don ki bakot ki batur waknang ke sit klam don kapsiu bai kali hendai nalol bayo syong kali yo cucu penban sa kapisa wow lah kumba ikiblei ti lada yo ke bakum kata kalat hiken uban pelek no klempem MDC perak kin pet tu bat sujak rengai iwei hadiat iwei pat bat kadu sa ratang ma umarwei